Ko te kaumātahi tau, tētahi kura kaupapa Māori i o tautahi e tatari ana kia whakatikaina ngā whare o tō rātau kura. Kāti, kua whakaengia tā rātau tono e te manatū mātauranga, e hia marama i muri mai te kōrero i puta i te tīmatanga o te tau nei, arā, e kore e pahawa te mahere whakatika i o rātau whare i te mea i raru te tahua i te mate karauna. He oi hei tā te pūrongo a Hania Douglas, he waikanaetanga hou kua waitohungia e te kura me te manatū, kai te hiamo anō te whānau o te kura. He whakahautanga kua roa e tāria ana. Kua te kaumātahi taumātau e pakanga ana ki te tāhuhu, kia whakatika i ngā whare e pirau haere ana, o tira kia whakatū rānei etahi whare hou, kia tāia e tō mātou whānau te kuhumai ki te kura nei, kia whakāko, i raro i te mana o te ahomatua. Hei tai Anton Matthews, māngai o te kura o te whānau tahi, no te kunenga mai o te tau, ka whakae te manatū mā tauranga kia whakahouhia te kura. Ko te nuinga o ngā whare, ko te toinga o ngā whare, me poro, nā te mea kua pirau. Kua pirau katoa ngā pātū, ngā pakitara, tairau atu ki te tai kāka o ngā whare kua pirau. Nō reira, me poro, me whakatū i etahi whare hou. Nā wai, ka kihirua i muri mai te noho rāhui. I puta etahi kōrero i te tāhuhu i te marama o Pipiri, o tēnei tau. Ko te tikanga aua kōrero, he rereke rawa i ngā kōrero i puta i a rātau i mua i te mate karauna. Me te aha i hoha pai mātou, tino hoha, i tū ngā pihi, i rite, takatū mātou ki te pakanga, mō ngā tamariki me ngā mokopuna o tira mo te whānau tahi te take. Hei tā te manatū kia te karere i te rangi nei, kua whakae anō te manatū kia kōkiri whakamuanga mahi nei i runga i te hiahia ki te tautoko i te whanaketanga o ngā kura Māori ki o tautahi, ma te whakahau i etahi o ngā whare me te hanga whare hou hoki. E tino hariko ana mātou, kua puta te ihu i tēnei wā, i tēnei kaupapa, me te aha kua tino hiki tētahi taumahatanga kua roa nei e pehi ana i a mātou i te kura nei. Nō reira e hariko ana. Ko te matapai kia timata anō ngā mahi whakariteri te rautaki hei te noema. Hania Douglas, te karere.